Vanoi muntinam ka ngai lut kana miti ho zo se na bon chawin jingka pha chole happy sunday wish ka hin bole na hi mars disim somnilani sangnile somnilagu gamsung tuso muncho ma kona gamsung tuso la khom na hin ngai nam miti ho zo se na bon chawin ka hin lem che uve channel ang lu tha ho in nampi media channel ki thopi na in subscribe bol nai lo ho in subscribe ni hin bol pi win lang chukit le notification bell icon ong so on in hin koi pi win gamsung tu so hian lang chole na mi pi te in heading a poi mo ho channel a update ong ki bol phating le notification bell icon a ama sa pena nam mujing theina ding win notification bell icon ong so on in hin koi pi win tuni disim so milani sangni le somni lagu tuni kho a ikyolim na daw topic chu hi ale email matio tanghol ho in isa kho ki babio tuni changia ido jing thuwa hi tuni jing ka pha chum cha holim na in nei do tun thu tampi ha sei tlovin I topic a chun anrut pe pe zeng tau hi te tula hi email matio isa kho ki babio tanghol ho hin na sata ido jingo chuting le ei ho hi su gen te ding chukit ting le ei ho hi amaho gamsung tisu okur district nga pana hi ko ki cha te hi no do te ding ti hi amaho in to gonjong ane yu hi tu in thuso anangai pantau hi te ngai tau ti thuso achi sa nisim somni lakhat sangni le somni lagu saturday ni khoa ko KICHIH working committee okur nami pite heading a hin press release kat chutle hersa na khat a hin nei win a hi hichi hersa na a hin nei ya chun a hin nei na wa chun tangkhul ho in ta chapa mini mail sita I tha pio ama te ni ki voi thla na kin program thupi ta manding chuting le hichi ni khole koima achi le awale thei loading a hi ti a nami pite he nga hersa na le thupon a hin nei jin a hi a hin la nami pi se ngai lo phebemin lamkai ho thupi le lamkai ho in mi pi henga hichini ko phating le achi le awale loading chudeng le hiam la thal koi macha in akap loading iam ti a lamkai tu sei nit lo chukit deng le lamkai ho in thu a sei amang lo au ma le lamkai hon mo ki pulo de he ti a thupi khauta a hin nei to ki hlona chun zani kho in jang so pi ulanaw lamkai ho tu sei nit lowa lamkai ho tu sei palke isopio mi khat mi ni in to sit na sata in ana to win a hi tu le tu a I ho IGAMSUNG le inam sungo hi din mun hi khoi lo hi lamkai ho in po do loading chukiting le mi pi hi nga he sa na le thupon a hin nei phating le hin mi pi ho hin zui jing hi te izena mi ti le na lamkai khat chu nangin na za lo wa le kun na za pi ding ham na lamkai khat chu nangin atu sei na nit lo wa le chidang nam dang ho in nalam kai khat chu ima chamina jong ammu lo de he ti hi nami pi te in ki he jingu hitin chuki ting le ku KICHIH working committee okhorin iso pi te niu thiengin pai te le thangboy lunkim ama te ni email mateu tangkhol ho in ki tha pi na chungwa program kin kon anei ho chu ima cha boinom lawin phate cha in lo hling ten ane ki chai thejin a hi Not only that, Asangkasa, I would like you to meet her. This is the wife of deceased Thangboy Mang Lunkim. Do you still dare to call her and her deceased husband as illegal immigrant? Look at her belly. Look at her bulging belly. She is still pregnant with the child of deceased Thangboy Mang Lunkim. Where is your humanity? Where is your conscience? Calling them staging dramas for her husband's death. If you still have even a little of your conscience intact, stop calling yourself Christian, stop going to church, and most importantly, stop calling yourself a human when you cannot genuinely sympathize a woman who is pregnant and just lost her husband. Big nonsense. In the media, you will definitely rot even in hell. Isako ki bapio tangkhol ho hin drone mangcha in hitia a hall location ko kite
chen na mun ho zo se hi phate cha in kholna a hin nei kit vin a hi achi sa sang ni le som ni le thum ni kho in jong mai thei thing noi ho hin chting le aram bai ho in ei ho ku kite chen ho mun drona pana hin phate chan a hin velha jiwin hito ki hlona chan am ho in lampi ho phate chai rana ki vet jiwin chupa ting le ku kite attack hung bol jiwin a hi hitabanga chu isa kho ki ba pio tangkhul ho hin drone mangcha songphal mulam phate cha in amo in avelawin chuting le lungyal khatnia amo hin ei ho umchan chuting le ei ho i khan chano hi avet la jing wa hi chuting le amo in lampi ho jong phate cha amo in aki khol masad wa hi in tangkhul ho hin adishana ukur gamkaya cheng songphal mulam leblen chuting le songphal Hicho munehi amho hin aha tu mama jeng khanu hi in ai ti apana tangkol ho hin meile ho to ikiboi laiwa pana hi asang ke sar kiti pa hin meile ho mangcha ichan gam khana na a hin to tua jong hi asang ke sarin social platform a hin ei ho ta chapa mi ni a thi jong chu masanga ana thi hi ti in ana sei kinin chutiang le hiti a hi tangkol ho hin adesana mulam sana kai thil to kinai chana cheng e ho ku ki village mulam location ho hi phata cha hin am ho in check a bolwin hoilaya e ho village volunteer ho hi pansavam hoilaya ipt wam ti hi am ho hin phate cha drone apana check a bol jing layo hi hichi je achun kanam pt ho ching thayu hitin izenamiti le tangkhul ho hi e ho in christian iti wangwa am ho hi amin meya christian hi win non christian ho sanga hi khozo he ti zong hi aneki su milpo hi te hichia drone footage hi ala hin songphal mulam muncho hi in chingthein umu hi te tula tua social media tangkhul ho in aha viral sa pen chuting le email mateu mai lei esan ho in aha sei thupi bin khat chu hi ale ku kite thilong mini sana kai thil velahin aum na lai tia ama ho in social platform ai na satain a viral sa win hi hichi achun mundina nami pite ho lamkai ho akona thuher sa chuting le nami pite her sa na thupon a hin nei to ka win social media platform dunga hin hitabanga thilong ki poso hi anata san po hitin chuting le whatsapp group dunga hin dom le po hite zenamiti le galatol nei lai hi win enam sungudin mun hoilo a hi je chun nu nau chapang jong kicha thei a hi ti hi aniki su mil po hite nami pite in Mors nisim somni la khat sangni le somni la gup zan pungsagi makai vela chun isa kho ki babio tangkhol fake christian ho in songphal mulam lang hi in chuting le sana kai thil mona hin sata in firing a hin bol ki dovin hi alangkhana e holam kai ho in iso piu ta chapa mi ni thilong ki voi thla to ka koi macha in aging thei kap loading chukiting le koi ma kholjin awale achi le thei loading a hi ti a thu phon a hin nei to ki hlona chun tangkhol ho in ei ho chau na le ei ho dem na in am ho in him la thal jong a hin ka buwin chikiu chu hilovin bam ho jong a hin ka buwin a hi hize achun lam kai ho tu sei hin ino hitin gamsung din mun a hoi poi namsung din mun hoi lo a hi je chun chi le wa le hi kichi thei hui te ti chu nami pi te hinga he sa le thu pho ta chapa mi ni tangkhol ho in i tha pi na chung wa chun asang ke sar kiti pahin ama te ni hi sot langa mei hlei to ku ki gal laya anathi ho cho hi in ku ki te an hi chi hi akisim to hi fake hi ati a social media platform chom hin ama hin interview rachun ana season hi chuki teng le asang ke sar kiti pa chunga jong hin fire bol khuma pha hi in hi chi chun adesana ku ki chate x account ke hono hitin asang ke sarin zolnal asei chuteng le ai ho tangkhul hon I bol na ho hi central government koma I ho in jong her san nei huitin social media tha dan hi email mateo tangkhul ho hi in chuteng le mail ho jong hi her sa hi te ti chu adesana ka chan khompi khangdong ho koma nampi media in team na le her sa na avel vela hung ki nei ki hi chai tai jingkal du so hin lai nam mi ti ho jong se na bon cha ri mi khopa